Ah benim tatlıcığım. Нет. Пока не справилась. А вам что? Ну, может, он может. Очень не понравилось. Selam алейкум. Нельзя. Ты чё? Güzelcik. Güzelcik. Selam алейкум. Çap baba çap çap çap. Vay. Ah benim tatlım. Abışkiti. O benim. Magazin dükkana varacağız. Bir şey Almanya ne? alacağız. Yok. Ay, ah benim. Kinder mi? Yogurt kinder. Abışım dedi. Он мен жедім. Башкитта. Сау сен Ханс, до свидания айт воспитателя. Пока-пока. Пора.